Gelap. Ah. Banyak belum masak, repot banget rasanya. Dan laki gua kemana ya? Be, Apaan? kemana tahu? Kagak denger kali ya dipanggil. Samperin aja dah. Buset, dia lagi main silat. Lihat aja ntar gue siram. Bener-bener dah punya laki. Gue tahu orang lagi repot apa ya? Siram sekalian. Lihat aja gue siram lo. Gue disiram. Aduh. Apaan sih? Bantuin masak, bantuin nyuci. Orang lagi repot juga. Iya. Buset deh. Galak amat. Buset deh. Ya bini galak banget ya. Main siram-siram aja. Ampun dah. Ganti baju dulu dah. Kinbat. Terus mau ngapain? Bantuin masak apa? Gua aja taruh di kompor. Terus apaan? Masukin irisan bawang merah. Tomatnya sekalian. Ya. Apaan lagi? Jangan lupa salamin. Salamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, assalamualaikum. Buat salam.